Malo lau malia hau e ki melele e tonga hono kotoa whiawhia ki tau talele ki motol ki homo uniongo ngo mele tio kai o mafu ki televisione tonga ki he whiawhini. Pakai koia ki he tala noa lalahi oi aho. Whātokanga wa asioloki a tonga ni ki he kau wholau tahi ke nau whamamao mi he e lia putu tahi ofi atu koia ki he motu ko la te mo i hakau home reef ka uhi koe whakatoanga i ai ngā ue mo ungafi home reef i he hoa e wawha ko o si. Fotu i he apiako whakololo oi hau ai fuafua polokalama ki he mauanga iwi tuuloa i he certificate levoloa. Pea kamata i he ahoni ai ako whawhonua ki he whaunga hono muimu i ai lao ki he ngai whei tuu pule i make he PFMA. Koe wakai lewa eni ki whakaiki ki. O ku whakatokanga e wa atioloki e pule anga ki he kau wholau tahi ke nau whakamamao a ki ha kilomita e nima me i he potu tahi o he kau home reef i he elia whakatonga hi hifo o la te. Mo i whakatoke lau hi hifo o ha ano haapai. Vai whanua tū pola mawhakai kiki o i tala noa koia. O ku mātunga eni mei he waka i e wa asioloke pule anga ki ngahi elia mo ungawhi i he otutongani i he hoa e wawha ko hili ai asi e satelaite ngā ue mo ungawhi kilistahi ko home reef. Ko hili eni ne ngā ue he tai miniti e taha ki he taha wa taha ane awhi o a umai ki he taimine tukumai ai e whale i tokanga koe ni mei he wa asioloki ai whanua. Kei whātokanga koe ni ke kau whalau tahi ata ape, o i kei ke ewe si ai e whewhalau aki wakapuna pe ke kau nofo i e otumotu o haapai. Whātokanga iange koe whātokanga pe eni ke kau whalau tahi o i kei ha whātokanga mo ngāwhi ke tuk lavlawe iri ai kakai ki he otumotu o haapai. Koe whaamu e waasioloki hea o e whamama o e kau whalau tahi me he potahini a ke mama o ke kilomita e nima i he lati tute tikli e taha walu poini walungia walua saute malongi tute i he tikli e te au fitu wha poini fitu ngeau fitinima we site kai ua lewa ki toki whanongonongo atu. Kai ke he koe mo ngāwhi kilistahi home reef o ku ngā ue pia i kilistahi o i ke ia o hake ki he whukahi tahi. O ku hoko atu hono muimui i e heo ngongoni ai kawingani. Mā ngonga le te o mo televisione tonga ko au whaiwhano atu pola. Ko ngā uno atu e ni ai waa ke mao ngaive potunga i Meidek, ke whakaivia e nau ngahi ngā ue ke no whakalakalaka i o ngahi iwi e malawa e mau koia mihe iwi whakainatu la. Ko e nau whakotuu e ni ai fuafua klasi certificate levoloa i he polokalama ako ke mao ngaivi i apiako whateknikale whakololo oi hau. Hiri ahono tari i he poate ke whamawhai i mo whakamuoni ako whawhanua atonga. Ko e polokalamani na i aitona Liliani Polutele o ne mai whakaiki ki tala noa koia. Ko hono foto eni e waa mao ngaivi i whingai aki me senta e Pasifiki ke mao ngaivi pe Pekri i he tau mua ke whai hawhe komi ke ngahi ilo mi ano aho moha ngahi ilo fo'o i hono ngawe aki ko ia ngahi vi whai natula. Ke toko ni eni ke hono ngawe aki ka kai e whunua ai mao ngaivi o i kai whawhalalapi ke mao ngaivi me uhila i he mahino o kutohiki ki toangi ai to tongi o lolo. I whamatana tale kita e apiako whateknikale whakololo oi hau, pone pate i tauni sila, koe whakaume polokalama akoni, ke whafoki mai ai ngahi ilo me ngahi tau kei me he tuku whakaholo ne ngawe aki he kohili i he mau angaiwi whainatula. Nā ne behe koe pole lahi taha ku whiawa tongani moia i he ngahi ahoni, koe i keike to uloa ai ngahi ngāue ai ngahi whanua lalahi, kai whaingata i ai ai ngahi whanua i ki o kawa i a tongani. Ko whakahoko ako koe e potunga ako mo ako ngā ue o whemau ke mau whai ngā maari e ki ai ke kau katoa mo au tau pe ke ngā tai i he ako o ku whemau pe ku hoa mo whemau a society pe ke tūloa fo. Koe tau ako koe sustainable energy koe ako pe au mahu inga he koe ako ia ke tau na whai tau whangakui, na nau experiment, pia nau discover, pia nau toi harness a natural forces. Koe ako en te tau toi rediscover, ai mea koe na ako e tau mātua. Ai a koe mea pe u whie mao, kau tangat, whakau whiwhini, ke mō mantu, iai pe lau o pehe, to educate the mind and not the spirit or the soul, is to prepare disaster to the society. Ko whakamanga mai ko mo waka koe ni natula, mo sustainable energy. It becomes ke mo harness iwi ko ia, na o mai e sihowa o tae totong, pe hoa mo ho tau masiwa, harness ia ki he mo ui,
whakalakalaka mo lelei ai whonua. Oa te muhane sia, ke mo ngā kovi ak, mo ai ke toi masive anghani ihi. I e whamatara tale kita leo leo i he waa mo angai vi whiawi ni lau manu, o ku whawhiawhia e malawa ke whotu e proklama ako ko ini, ke hui hina e talu hono whawhua e mai me ngahi tau ki mua, ke tokoni ke nau ngahi ngāwe o ku whai i hono tonga e kina e mo angai vi whai na tula ke tokoni ke kakai e whunua. Ne te pehe heni e tau ni sila, o ku kei whai pe e ngāwe ke malawa o ku hoko atu ai proklama ako ko ini ke ngahi le volo ki olunga o au ke diploma o te maalunga ngiai. Ne whamatala hini o fisa maalunga mi he senta ke mo angai vi pepe kri paia tau aika. O ku mga tunga eni mi he fie ma o ke whingai ake ngai kōpu whikau aki i he mo angai vi. Ke au sia e tā keti ko whotu ke au ke wanua wani makoa o e mo angai vi malawa ke mao me heivi whainatula ke peseti e fitu noa. I he mahino ke i he peseti pe tā toro ke tā wha i lorotongani. Kei ke he o ku whawafua ko toko ua fulu tupu o ku nau kawatu ki no kamatai proklama ako koe ni i e mahina e wha ki he nima. Nai kamata ane awhi proklama ako aho e nima e potungai tanak panga humai mo kastomu, whatamu ake te lele yange mo māwa nge ngai whonga ngā ue kono whakaata mai ai uta e kakai o e whanua i he taimi o ku hoko ai hawhatamak whainatula. Alistu pō me whakaikiki o talanoa. I e whamatanga e ofisa me he waa whi whatau aki me tutoni ngā ue e potu ngā ue tānak paanga humai me kastomu, palatasa hanvea, aia o kone tukanga i kina ai polkalama koni, koe konga hono wa eni o polkalama ko ai koe konga ulua kine whahoko ia i au kosi o tau ni pē. Hei koe na tau whiamai mo ia koe a whae ki tā haun ki he puna koe monga afu koe hunga tonga hunga hapai. Pa na tau lawe ilo kotoa pēna e whatamaki whako ia whatamu hau koe COVID. Pēna e whenga rewa e pot ngā uefo ke paranisi i hono tufaki ko koe ngai tokoni ka pia ki hono tauhi koe ngahi lao ke tauhi wha mama o i e COVID. E koe workshop lewa koe ni kone whengan ke to e matei te wanga e kastomu ki hono whahoko ngahi tukuange uta ka uma ngai prosesi ko koe I loto koko I he taimi koko e whakakeake ka pe ke taimi koe hoko aha whatamak whaenatula. Pe koha whainga whatamak pe. Nā ne toi whamala ala I ke ngai pole o ngau whianga ngai mo ia I whenga ke whaata e uta ai ka kai o whanua I he taimi ha whatamaki whaenatula. Koe pole lahi whokia kono whenga koe ke mau ai koe taimi koko ne hawa ko COVID pe pāwhuk me mongawhi, ne prak pāwhuk mongawhi. Pena hawa ngai uta tokoni e. Ngai hawa ngai uta tokoni, kola sipe me koko ku hoko me ko me COVID. Pena e ko rak palpare ma fok ai na mo fenga fok e tu fa ngai tara mo na mo la ke na ngai la tesi o ka ma ka ngai ko no kono fenga ke ko ha fonga e lava tu fa ke ngai tara mo ke he time da tau pe o na ke tau hi pe ko ngai la ko ki he COVID fok pe mo ngai fa fetap tapu ko ya ako ngai pole lahi pe ka pe fo ki he ke ngata ko mate ko ne tauneti ako pole lahi ta ka fo ke mau lise ngai ko loa ka ma ngai lise uta vaka ngai manifesti ki he uta ako mau to ki time lahi ma ngai pole ko I he time fengata ko disasters Koe polkalama ko koe ni whapaanga ia I he tokoni mai ai ngahi kautaha whamamanahi ai kastomu pe koe WCO. Pea whawhau mai ai e tokoni koe me puleanga a siaina aia o kulotonga I tonga ni ai matau ke whahoko ai a koni. O kou kawatu ke polkalama koni e kau whawhonga me ngahi kupu whikawaki. Hange koe ngahi kautaha koe ke kau awhanua o kawai ai poate taulanga koe kautaha malai wapuna. Ngai kautaha tokoni o kawa e kolo skula mo characters o nau tofaki koe ngai tokoni I taime whatamaki koe ngai kautaha I kai ke whapuleanga pot ngai polisi mo meitek pehe ke ofisi whawhanua ki hono tukanga kina ngai mea whatupa ke epe koe ni mo e toki kakato ai a koni ki a whalaite hono taono o I mahina ni. Ma ai ngongo e retio mo I televisane tonga ko au Alice Tupo. Ko ngā tai ke whatu mea I hatonga o mo uilelei. Koe konga ia ai lea pule lahe potu ngai tau tai, I ono whakaawa ai ako whawhanua ki he whaunga ahono muimu I ai lao ki ngai wheitu pule I make he. Koe polokalama ako whawhanua koe ni o whakahoko ia I he aho e tolu ki kau ofisa kolo, mo kau taki ko miti o ngau toka ngai kine ngai wheitu pule I make he.
I he whaeke eke a ngonga le te o tonga mai pule lahi potunga i tau tai tuke tātu i kolonga hauhala fihi. Ko i tau mua e polo kalama ko whakafonua ko ini, ke whamahino ai ngahi lao mai ngahi tūtu oni ngahi wheitu pule i make he. Ke tui mahino ia ki he ni iho nau kau mai ki he ako, pea mea ki nau toru lewa ki he kakai i he tōku i kolo ke tui mahino angi ai tuu ai lao mai tūtu oni ki he ngahi sone. Ko hui ko tahai ni ka veinga o kulahi ngahi whita mahino a ki ai kakai e whenua. Pakoi whakaamo e potu ngā we, ke oua e hoko e polo kalama ko e ni ke we si ai ai anga o ino fo. Ai agu ai taimini whai ai whangi tō ke aki i he kaume mi pape, peko kakai koe o sone koia, koe tō pepe ngā he whetai whai mai no aki. Ka ku mahu inga bele, ko agu inga e mau whahoko a koe ni e mahu inga pito ke te o mai o whatahape o whai si o whataha ki he lao, si o whataha ke ngai tūtuni, ke si ange koe hae ngai mea. Koe whaamu, taimila heng mandu koe lao, koe mea koe tō pe lao, koe ne ala hoka mau rao, pe e iku ki whare hopo. Ka koe whaamu i heini he wheako aki koe ni ke o te tau iku ki, koe kuha. Ka lawa me ke mak we fe mahino aki ko ni he kakai fonwa pe ka ke ta wa ki fare hop ko le fa fa ta hai ka ku gua ya be ngai te mini ku hoko atu ko to tu ai mau i ko ya ngai la pe ta wi ku be ki fare hop ko me be e fa e fa longa ai mo inga bito he ako ko ni ngai fonga ke ko no fa hoko ai fenga ke malu ya bito kakai e fonwa malu e ta ko fa ta mo ke fa tu brekin ngai me mo ko me o seni ke ta ta ko wa hoko hapal pare ma ya ngai no fo ka la ke ta meli no pe fa ko le pe ta mai ngai kai ta tau e tamu ko kono fa hoko ya ko ni ke iloang he ngai kolo ai me to ton te na fa hoko felawe i mo lao ko ni ko hange ko ne wa tu ka fa nga tunga ku ya ha keisi ku te fa nga ta ange ke na te tawi ku pe ki fa hopo ka ko fa mu ia Lolotonga e ni nei pehe e se e komiti feitu upule i makehe o nukule ka Stephen Feao, ko e toka ngā, ko e hui aku kei hā mai pēa ngā weta e whakalawe ni ihi i feitu upule i makehe i ngai feitu o hahake. Ia, o wai pe palapare mau hoko ai. Ai ko palapare ma, ko tau tai i tae whakalao he kakai i he pouri, tau pepe ha e kakai o kupenga, ha e kakai o whaiwhainga tau tai, ko ke mau i loi. Pea malawa rewa, ko palapare ma. Ka kawe ko kulawe, he kai ke hanga he palapare mai e ko ia, o ta ofi e mau ngāwe. Pe hanga he palapare ma ko ia, o mai ha whaahinga whakakau ke mau fōi. He mo sio manto ke ola le lei tai nine por kalama unga ko e maonga mo ia kakai fono. Nei kawat foka nukuleka ki he polo kalama ko e ni i he ta uanoa taha o no. Kai kena te pehe e mele sila ka koe skilitali e feitu upule i makeho ha atafu o kulahi pēa ngai whaingata a mo ngai pole o kunau whianga ngai mo ia. Ka e i kai hoko ia ke nau holo mui ai i hono whaka hoko e whatongia ka hui koe sio whakaluku fua ke he kakai o e whanua. Kia te au au kai koe mahu inga ia ai hatafu ia koe pehe ku ai o whakamawahei ai whoi konga i hatafu koe hinga ke pehe koe maumawanga mo ui i a pongpongi. Ka ku mahu inga koe uhinga he koe mea koe lava o whakatupu pe o mai he esai mai e kai whuke nofo pe i hatafu. Kai lava o teu pehe o kawai mo kolo hoko mai. Aia koe whakaamu koe pe teu pehe he whakaukau koe a aku. O whai vi sone ke hoko katoa pe o Maria. Aia ko hatafu ia aloha ke au ki nuku ho foa. Ke hoko ai hangai esai mai kai whakakala se ngai me atahi koe e lava o tau bihe pe o whaama ai. O whakatatau ki he anga o condition pe koe atakai feitu o kukele feitu. He lava pe o whaama au ke mehingo koe kaloa koe lom. I ngai foi elia pe kono ko tano kia. Pe kau ia me koe te pehe. Neongo pepe ko hae tuunga ku. Faala mana tula o kaluse fai aki e sai ma e hatafu. Ka oku iai pe ai amanak lele ia he ko ui. O kai ki fai sio ia ko hatafu pe. Ka fai sio whakalukufua. Ko e whakaamu ia potunga e tautai ke whakatolonga ngai mea mo ui o seni ki hatonga o kutu uloa. Kua whakaata ki kakai o tongani a whainga maalie ki ha pōpō aki whekau ngā mamahi ki hālai tahini kuini o Pilitania. Nei ka matai ane awhi hono whakaata ki kakai o e whanua, ke nau whakahoko hanau pōpō aki whekau ngā mamahi ki he pureanga Pilitania, aki e nau whakamo oni i a ngahi toi whekau ngā mamahi he ofistala whekau lahi a Pilitania i tongani. Te tatoi wakai peheni ki a wahi whanua tōpola me whakaikiki o i talanoa. Ko e whainga maalie koe ni toka kato ia ki he ahawhalaite o wikeni.
Mahino pe foki ne os whahoko ate e pōpua ki whia ko ngā mamahi a tongani ki hala e ne a whio, peo ka manaki ki ha ele atu ki ai e tamatu i tupo wono. Ko ane a whio ni wha o tei pehe eksea o e whalearea no pele whawhanua a e pōpua ki whia ka ngā mamahi e ofisi e whalearea tonga ki he tamatu i o Pilitania ki ngi sa lesi pehe ki hono whale mo e pule anga o Pilitania. Ni to e whahoko atu pe foki mo e tohi whia ka ngā mamahi tataua e ki sea no pele whawhanua ki he sea e whale o kau no pele o Pilitania pehe ki whalealea o e whonua. I he tohini o kwhahai e haunga ia e whalealea tongani, i he tataki ni whahoko e Queenie Elizabeth he tau e whitunga wholo kua hili, o lawenga monua e tongani koe me mipa i ngai whanua o e Commonwealth. Ko e tohi Queenie ni whahoko atu pe ia ki he office e talawhikaalahi a Pilitania i tongani, e he eksea e whalealea no pele whawhanua mo i kalake pule, Gloria Poleo, o talitali e he talawhikaalahi a Pilitania i tongani, Her Excellency Lucy Joyce. Mai ngongo ai le tio me televisione tonga ko au wahi whanua tū pola. Pea o kukaua te eiki pale e miahua kawa meiliku ke konfleniti lahi e kautake Pasifiki o klotonga whakahoko ia i Honolulu, Hawaii. Ko e konfleniti ko e nine tālu hono whotuu o whakalele whakataimi mai mei he tau taha hiwa walu noa, ko e whainga maalia ma e kautake ngai whanua e Pasifiki, ke nau talatala noa ki he tuunga whakapolitikale, whasosiale mo e mo ilelei hono ngai whanua, pea ke nau whiako aki whakaukau me o ngahi takitaha usia ke whakalakalaka i ai waka i Pasifiki i hene tuu i he kaha u. I he ene pehe o kukaua ke ahua kawa meili ko me kautaki kehe me he otumotu Pasifiki o kau ke otumotu Kuki, otumotu Maikolonsia, Naulu, Niue, Fisi, Guam, Hawaii, otumotu Masolo, Palau, Tuvalu, Ongoha Amoa mo otumotu Solomone. O kukau i ngahi e lia te nau talanoa i he konferenisi ko e nia whiliwiwaki o ea, ko e COVID taha hiwa, palani ngau e tuuloa ua noa ni manoa ma e Pasifiki, pehe ki he tuunga o e wāwha kau mea ngahi whanua e Pasifiki, me ngahi whanua o hangeko Amerika, Australia, New Zealand, Siapani, ko lea pia mo siaina. Kai ke he to kakato e konferenisi ko e nia pongpongi aho pule lulu kono taha whao Septema, pea whalau atu pe ai eiki pale mea ki whakatalahi ka utaha ngahi pule anga whatahataha i aho whalaite ki aho moni te hono wā ono ko ia o i mānhina ni. Te tawakai lewa hen ki whamumitaha me i he mala e o sipoti e whakahoko atu ia e Alice Tupou. Malo e rei, malo e lama mai ki o tau whare koloa PDH. Whamalo lahe tuni e tau e whi mai me he mala e koe au sipoti, nei lawalele e pe i e ahoni ano whakia te ngahi nau spoti ai timi a kapulu supa koe ai blues me inosila, koe so spoti e wamano tupu, ki e potu ngāwe koe ki ngahi ngāwe whaloto whanua i e paanke te whaiwa. Nei ka matai pe ahono tuwtuwha atu e potu ngāwe ki ngahi ngāwe whaloto whanua e ngahi nau spoti koe ni ki ngahi apiako na nau lawa atu ke prokalama whua ki toko ni koe ni. O go whata umua whoke prokalamani ke toko ni i ngahi apiako koe nei wesia mi whatamaki nei hoko i aho tanima o Sanoa Li. O ko iroa prokalama koe ni koe Best Boot Forward pe koe Shoe Drive, pe a koe prokalama ngā maheni pe ene blues ki hono tānaki koe a ngahi so mo e naunau spoti o whaake ki ngai tuku i kolo, ka i e tau ni o whata umua mai e ki tō ngani. Nei o atua i a whamalo i pule lahi koe poti ngāwe ki ngai ngāwe whaloto whanua tau i tā whoto whisi iahi ke ongo whafafonga mi he blues na na whulau mai ki tō ngani ke whaake toko ni, ke koe pule lahi ai waa ki ngahi ngāwe koe a blues ko Sarah Diodni, pehe ke pule koe me mipa o tuku i kolo ai ti mi ko Sam Piercy. Nani o atua i pe ai whaloto lahi ke whanawa ko ke nau ngawe aki le rei ai toko ni koe ni. Koe e ngahi ako, ko whatawanga te mo ngawe le rei aki ai nau koe ni, koe ngai mea e ngawe mea na se ngawe aki, ngai koloa fo'o, ko whatawanga koe mo te tewa koe ni ki he, ki ngā sipoti pia pehe ko tupe lava mo akapulu mo e net poro i he taun e mo forward koe ni whasinga tau o ko tui e aonga pe e ngā naunau koe ni ka te motor e kake ngā tai whaina ne ilo te wat koe ni kau tangata akapulu na iaha o mo wa o ki Auckland Blues o hokot kai kume o moumoi. Roto ani nei pehei e Sarah Diodni na na wongo i lahi au pito ai whatamaki koe nei hoko i tongani i Sanoali, peu no whiawhia ke tokoni mai ki tongani a keo nau lelei taha tau te whito ki te whākeo sipoti.
Nani toi pehe koe konga pe ene whenga koe blues ke nau toi whakaivia au nau wā koe me nau kau poupou. Nei wholau mai e ti miki tongani whataha mai huua malolo koe a i kare tahi ko hale ti pole ke tokoni i ahonu whahau koe prokalama koe ni. Iyo ko mo lai fuga hangen na tu pau tongani na tau sio ko e ha blues to mai blues ki tongani ko time gana ya soninga wamo mo ko time ko na tau sio tau popo ke blues ko albu ko lai fuga tau matakari ko population ya o kala ni e kau tonga ai to la hangi tongani ai pa ko na mau inga puto ke blues ke na pure na relationship mo na fan base e ko na te huma mo ana e a kau pe ni now advertising now brand mo mea pe continue pe now teke a kai tonga e fenga fo ke mo na ke mai kai ko ya patina fenga ke mai kai ka sai na foi project na tolu sai opito pa fatawang e pe ke sio kai ke of blues o na no mai blues Ka ke he e ahi atu ai timi koe blues ki ngai a pia koko nei wesia i hiri koe whatamaki sanuari pe ke tuku i motu i toke lau. O whata mo e toko niko ni ke ngai a pia ko ke he pe o kau ke e kolis tonga, kolis ko tupou, kolis tailolu, kolis kuinsalo te a ko maolunga tonga, pe ke ngai a pia ko i ewa muhapai. Na e lawa ngai wa inga kua ta whainolo mo sem whainolo ini ihi ngai whiahui koe e futsal ai kauta soka a tonga ni ma ai whanau tau tupui a tonaki koe wike ko o si i e whale mamatanga spoti i a tele. Nei whahau koe sem whainolo ai whiahui koe whanau whiwhine si hifo i he tau taha wha e ne malohi a lawenga tonga i wei tongo a ke kai koe ua ke taha kai tuk hifo i nuk he tulu a ha teiho a ke kai koe wha ke taha. I ene pehe e whitau laki lewa a wei tongo mo nuk he tulu i he whainolo. Lo tonga ni i he kuata whainolo koe whiau whiwhine si hifo i e tau taha o nona i kuna i a wei tongo i la paha a ke kai koe ono ke noa. I kuna aloto hapai i whahewa a ke kai koe ono ke noa. Tā papa i rawenga tonga a longolongo a ke kai koe whitu ke he ua pia i kuna lewa nuk he tulu i sleri kāpeta a ke kai koe ono ke noa. Pia i kuata whainolo koe whiau hi whanau tangata si hifo i tau tahiwa, nei wewera i e nuk he tula a sleri kāpeta a ke kai koe tawa ke noa. I kona a whahewa i hasini a ke kai koe nima ke taha, olungea a whaamotu i longolongo a ke kai koe ua ke whaa pia whaaki lewa e mālohi ki loto hapai i he ngahi magato o ngā. Ki mua patau mawai, tātou e wakai peheni ki he talanoa lalahi oi aho. Whaatokanga wa asiologia tongani ki he kau wholautahi ke nau whakamamao mi he elia potu tahi ofi atu i he motu kolate mo i hakau home reef ko uhi koe whakatoanga i ai ngā ue mo ngāwhi home reef i he hoa e wawha ko o si. Whakatuu i he apiako whakololo oi hau ai fuafua polokalama ako ke he mao ngā iwi tuuloa i he certificate level oa. Pea kamata i he ahoni ai ako whafonua ke he whaunga hono muimu i ai lau ke ngai wheituu pule i maha ke he PSMA. Pea koe kakato peo mo ngongo i lea whakatonga ke hawani mo le ti o tonga ka umawhika televisione tonga i ai whaka amuni au tono atu ki loto whale o tonga hono kotoa. Whamalo te tau keiwhi au mai, ka mo mea.